morning guys, welcome back to my channel. I'm Mirang Kali. Masih di vlog. Maham kai tare ho ko. Masai je video na musu ko ba tare ko masih di. Vlog di horam ba ina surat ma chatle ba ko masih ji. Surat chat pai du horam ba to makha je ai ju dum vlog se nam dre ba ko. Surat sina ayuk ne khalaga chatluraba aduga ayuk means koi kobi matamda sorase jikte ayukta namna loinamuk questionary tana ko haidi ayukta koi gi bed kapana kalaga sangitan julumuk toksalaga dum pung tram thama khaimong de loinamuk loiseli tana adugi hisab tane na paton je phajana munne pa de bida chatlaba ko pung 10 makhai 13 swai ji 10 makhai 13 dai swai ji da aduga Sankitan pung tram thodi hobo oile me haibedi ayukna bher kalaga tram thima khaidena pung ani makhai bu hanigi covid laktingai da mayam tongnaba surat khutok to modu gi type da torom bai tare akoina baton je pa hautraba adu ju adum chasala jena chalaga sankiton khara tram thima khai adai gumda hauraganda oina changaga ko koyin pitho modwana hale ko ahenge di baton je phasa paraga chataba yatre ba ko masai kok to sum leigi buto ko ene khandi khaleba pung tram the makhai paru mangda sorasil loine tuni kaido bugina sankiton pung trama thoida thari jine nai ji khandi khan bhai ta do ko na bhabla ba haitare chalakanda adunita aduga muk pung mari makhai da hogalaga ball football yengena Ailiko masih trauga aizol FC ga leibin heba live telecast nangai koi didi sports tha bane ko aduga euro sports nana channel maga didi sport tha ta di mu de live thare ko adubu live activity gi yengba phangdre kai no didi sports ta koi hojik north eastern have north east olympic game na ma tawri dana maduna maram moraga adu nupi gi football live telecast tha le bai tare adana hojik gol kya chana bano kamai to bano khangdra antabu yengene kino dubudi yengba ya ai di live na to mo gi gol gi update to ai madu di yengjegene kinga lei bai tare traw na ma chale re me half time oire ko se ubro hangde half time oire traw na 1-10 chale adagi muk aina nahan thengna gi bada hantaki season ji hojik sanariba ai liki season ji adi ISL su chanari dana ko adan hantaki season ji de hantaki season hantaki league sida I league ta first second ta ba team do adu do ISL da upgrade tawbagi pot ma hairap haigi mini na aina kino ma thengna gi mini adu ko mo ISL da amu sai maning da anita haidi last two do adu na mo I league ta mo kumdrak pa Madu pot nama nan kadai to ma thengna gi mini am ta confirm to to sita hai to chume hoji kaina hari to hoji 12 clubs na I league se sanari ko the winners getting promotion to play in the Premier League to adon winners hai jidang sagi first second do ma le ko 2022-23 season de gi di masagi promotion tawrani na hairi ko aduda for some second taba club to do oidura atragana ama khatang promote togdura de khangdre sabsana sida moi mayek sengna aina search story ba positive mayek sengna pandre ko odo moi kada do modi compulsory palamgani duna madu ragadi who knows ko traw neroka ISL korpujui yari pone ko adunida abunga la ekwa jala na heng skun cha ke ba cha la no ara heng gi skun cha ba je pharak ta gadar khang dene adi cha la ro ke no hore mama ga khana ra cha la ro ko cha la ro ni cha la adi si test pa je oi pa je lo test di test tu so atu pa je lo ke dro ga iga lo heng je mong yen san ko hoi mo ere do ga igi sam ji jo sang le ro me aduna hayeng na kenom tak patare ayang sa video edito pakanda i samje
kena tok do boy ning bai tare do yeng muda tulumu male rame kide ai san sai bu yon ni sai ba compulsory do no gi principal na aina kak to no gi ha no gi school gi oza me na kati me mitai jab ka la ko ne ri bunga la patho ji don sang pa ga la ek do patho ke